Busisi kweli. Yewe. Sinzi niba Busisi ibyo akora bise. Cyane ndasigariza wana. Murako Busisi? Muraho. Makuru Busi. Amakuru ni meza. Hana mari neza wana. Ntago ari neza cyane ni. Hararyoshye. Cyane ariko ngubonye nari ngukeneye. Wari unyeneye? Nari ngukeneye cyane. Mfite hari ya radio yanjye. Ijyamo na flash. Radio yenze byatari kandi nkeneye amafaranga menshi. Umpaye 15,000 by'icumi. Udaciye kuri banki nahita nyafata nk'igufasha gace. Ayo make. Reka mubwize ukuri. Njewe niba uko bimeze ndaba ngusigiye telefoni. Yego. Nje kukuzanira hasigaye. Iyi ngi ni 5,000 byonyine. Okay, sawa ntari ibindi turabi. Sawa murakoze cyane. Ndumva ntacyo bitwaye. Sawa bayi. Sawa bayi. Ibintu by'iki gihe muri minsi ugira ngo ndeba bimeze hata. Gabanya. 10 nk'abagize 10 by'icumi ndavuga 20,000. 20 ko ari menshi Busi. Oya ntago ari menshi cyane. Ntacyo kubera ko ari wowe no mu 15 bidasubirwaho. Empwe entere. Nuko yambaye kandi uze kukira mu kanya nimugoroba. Atagira umuntu ubona wikoreye igitanda ya masaha. Okay, 15 byo ndumva nayaguha pe. Ati akirayo ubwo ngubwo nimugoroba turi bubonane. Okay, sawa nta. Yayakorera sawa garaboneka. Murako Busisi. Murako. Ibyo kana ya radio ya. Shakira radio. Araryoshye mwana. Ntago ari nibisanzwe ni rusanzwe cyane. Nibyo kana ya radio pe. Okay, sawa reka tse mukanya mfite radio ya. Yewe we. Yes maniga. Ewa, ni byishimo gusa. Busisi. Naje kureba cya gitanda pe. Gitanda cyo cyaraso. Naje kureba ya radio ya. Wabyivugi. Kanza biwazana. Kira gitanda rero.